Ngiphinde ngibingelele bangcwele egameni lika Jesu. Amen. Kusuku olukhulu kumina. Olungajwayelekile. Hallelujah. So ngaphandle nje kokungimosha isikhathi ngiyacela sivule amabhayibheli ethu kwincwadi yaThimothi wesibili uchapter 2 sofunda uverse 20 kuya kuverse 22. Inhloso yalama verse bangcwele ukuthi sonke sazi ukuthi uNkulunkulu usebenzisa labo abayihlambululayo futhi nabanenhliziyo efisayo kumlandela ngendlela eqotho. Hallelujah. So ngizofunda nje kuverse 20 ngigcine kuverse 22. Kepha endlini enkulu akuhlali kuphela izitsha zegolide nezesiliva, kodwa nezokhuni nezebumba, ezinye ngezihloniphekileyo, ezinye ngezingahloniphekile. Ngakho ke uma umuntu ezihlanza kulezi zinto uyakuba yisitsha esihloniphekileyo, esingcwelisiweyo, esinosizwe kumninindlu, esilungiselwe wonke umsebenzi omuhle. Ngakho ke zibalekele izinkanuko zobusha, uphokophele ukulunga, ukukholwa, uthando, ukuthula kanye nalabo abakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlanzekileyo. Hallelujah. So ngaphambi kokuthi uPaul akhulume ngalezi ngezitsha lezi enze parable ngazo, ukwenza lokhu uxwayisa uPaul uThimothi umxwayisa mayelana nabafundisi bamanga ababedlangile befundisa izinto ezidukisa abazalwane. Kodwa futhi uyamyala athi lo bizigama lenkosi makasuke ebini, lokho kwenza sikwazi ukuqonda ukuthi izitshe ihlan kwenza ukuthi sazi so lokho kwenza ukuthi siqonde ukuthi izitshe ihlanzekile akusikho nje ukuhlanzeka komzimba kuphela, kodwa ukuhlukaniswa nobubi namanga nokuphila okungahloniphi uNkulunkulu. Mawubuka verse 15 uthi khuthalela ukuziveza, khuthalela ukuba uziveze wethembekile kuNkulunkulu, isisebenze esingenamahloni esilifundisa siliqonde izwi leqiniso. Athi verse 16 kugwema ukukhuluma kwezwe okuyize ngokuba kuphepezela ungamesaba uNkulunkulu. Ukuthi ukukhuluma kwabo kubhibhe njengesilonda somuna esibucukayo okukhona kulabo oNehemiyasi noFilethu. Athi verse 18 abaphambukileyo eqinisweni bethu ukuvuka kwabafileyo sekwedlulile futhi bachitha ukholo lwabanye. Ngakho bangcwele ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi sidlule kulama verse ngaphambi kokuthi ngiqhubeke ngezizathu sokuthi kubalekile ukuthi sibone ukuthi masiphila ngalendlela lama verse achaza ngawo ngaphezulu siyababalekisa abantu ensindisweni. Hallelujah. Kunezinto ezizenzayo masiphila ezibalekisa abantu ensindisweni. Nangendlela esikhuluma ngayo phakathi kwabantu abangakholwa siyakwenza ukuthi bengamesaba uNkulunkulu ngendlela yethina esiphila ngayo. Hallelujah. So ngifuna ukukhuluma ngezinto ezintathu ke kodwa. Okokuqala ngifuna ukukhuluma ngokuthi ukuhlanza kwakho ukuhlanzeka kwakho kunquma ukusetshenziswa kwakho endlini enkulu le uPaul akhuluma ngayo okuyibandla kaNkulunkulu. So wenza iparable mayethi endlini enkulu akuhlali izitsha kuphela zegolide nezesiliva. Mase sibuyisa umqondo wayo ukukhuluma ngebandla likaNkulunkulu bangcwele. So ngithe okokuqala ngifuna ukukhuluma ngokuthi ukuhlanzeka kwakho kunquma ukusetshenziswa kwakho endlini enkulu okuyindlu kaNkulunkulu ibandla. Okwesibili ukuhlanzeka komuntu ukhiye ukuba usizo kumninindlu, umninindlu webandla uNkulunkulu. Okwesithathu ngifuna ukuthi balekele isono ulandele uKristu. Hallelujah. So iphoni lami lokuqala ke bangcwele mawufunda nje kuverse 20 uthi kepha endlini enkulu akuhlali kuphela izitsha zegolide nezesiliva, kodwa nezokhuni nezebumba,
ezinye ngezihloniphekileyo ezinye ngezingahloniphekileyo. Haleluya. So ngiyayibuza ukuthi why esebenzisa lesingathekiso, but ngithe mangifuna ngicabanga ukuthi izinto afuna sizibuke mayelana ngalesingathekiso. Oqala nje ukuthi endlini kaNkulunkulu kunabantu abahlukahlukene. Haleluya. Khona abaphila ngendlela ehloniphekile, khona abaphila ngendlela engahloniphekile. Haleluya. Endlini enkulu akuhlala izitsha zegolide nezesiliva, kodwa khona ezobumba nezokhuni. Haleluya. So zonke izitsha ikhona ngaphakathi endlini enkulu. Wonke umuntu amukelekile endlini kaNkulunkulu, kodwa hayi wonke umuntu ukuthi usetshenziswa ngendlela efanele. Haleluya. Ukuba isitsha esihloniphekile kudingeka ukuthi uyihlanze, uhlukaniswe nesono ukuze uNkulunkulu akwazi ukukusebenzisa. Haleluya. So iyona into eyokuqala engicabanga ukuthi uPaul uzama ukuyiveza maye ekhuluma ngendaba yezitsha. Okwesibili ufuna ukuveza amazinga nje okuhlukana ekusetshenzisweni endlini kaNkulunkulu. Mangisho njalo ngizama ukuveza iziphiwo, kodwa ngisho ngokwezinga wena oyimisela ngayo ukusebenzela uNkulunkulu. Haleluya. Uthi igolide nesiliva zisetshenziswa ngezikhathi ezikhethekileyo, zihlanzekile futhi ziyahlonishwa. Masithi inkuni nobumba setshenziselwa insuku zonke, futhi kwesinye isikhathi kuba izinto ezingcolileyo. Haleluya. So abanye abantu basetshenziselwa umsebenzi ohloniphekile, abanye badinga ukuhlanzeka kuqala. Haleluya. Okwesithathu ukuthi izitsha ezihloniphekile okwesithathu uyakuveza nje ngokusobala ukuthi kuba izitsha ezihloniphekile nezingahloniphekile. So ngizobala ukuthi izitsha ezihloniphekile uyibona ngani nezingahloniphekile futhi uyibona ngani. Esokuqala nje umuntu ohlambulukile enhlizweni yakhe uyagwema ukungcola kwenyama nengqondo. Uphila impilo yokuphenduka insuku zonke, ufunda izwi futhi uyazithoba kula, akagcini ngokulifunda nje. Akadingi udumo lwabantu, kodwa ufuna ukwanelisa uNkulunkulu ngendlela aphila ngayo. Umuntu oyisitsha esihlanzekile uhlala evulelekile uNkulunkulu ukuthi amhlanze futhi amlungise, amsebenzise, hayi ngoba futhi engoni, kodwa ingoba uthobekile futhi uthembekile, ngoba iyamhlupha lento yokufuna ukuthandeka enkosini. Haleluya. So okwesibili ezitsha ezingahloniphekile. Umuntu oyisitsha esingahloniphekile uyibona ngani? Uyibona ukuthi aphile nje ekhululekile ezonweni, ayikho into emhluphayo, ayikho into emenza ukuthi afune ukuphenduka. Uthi incwadi kaThithu bavuma ukuthi bayamaza uNkulunkulu, kepha bayamphika ngemisebenzi yabo. Bangabenyanyekayo abalaleli, abalungele lutho oluhle abangalwenza, abantu abangaphili ngendlela ehloniphekile leyo bangcwele. So ngizongena kwipoint lami lesibili. Ipoint lami lesibili lithi ukuhlanzeka komuntu ukhiye wokuba usizo kumninindlu nokwanda kwemisebenzi emihle endlini kaNkulunkulu. Haleluya. Uthi verse 21, ngakho ke uma umuntu ezihlanza kulezi zinto uyakuba isitsha esihloniphekileyo, esingcwelisiweyo, esinosizo kumninindlu, esilungiselwe wonke umsebenzi omuhle. Haleluya. Isitsha esilungiselwe wonke umsebenzi omuhle. Uveza ukuthi ukuhlanzeka kwenza umehluko. Hayi kuphela uhlobo lwesitsha, kodwa nezinga lokuphila nje impilo yokukholwa liyakhuphuka bangcwele. Isitsha siyasazi ubumba sesishintshile, isitsha siyigolide. Yini ukuthi uphila impilo yokukholwa, izinga lakho uyakhula kancane kancane ekukholweni. Lithi izwi ngakho ke uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha, izinto ezindala edlulile.
So umuntu mayekade ephila ngokungalungile uyaba isidalo esisha uma yiletha uNkulunkulu eyihlambulula abe isidalo esisha abe yigolide umuntu ade ibumba. Haleluya. So Paul yakuveza ukuthi umuntu eyihlambulula noma ubani angasetshenziselwa lokho ukuthi abe isitsha esikhethekileyo bangcwele. Haleluya. So uNkulunkulu akakhethi balala umuntu kodwa ufuna abantu abayinikelayo, abantu abayidelayo ukuphila kwabo ngenxa yakhe uNkulunkulu, abafuna ukuphilela yena, nabo engabasebenzisa uma benza njalo. Kodwa futhi ngiyafuna ukuveza ukuthi mayethi uPaul ngakho ke uma umuntu eyihlanza kulezi zinto ukhuluma ngaziphi izinto. Mabuka kuverse 16 uthi izinkulumo ezingcolile engenanzuzo eziholela ebubini. Athi kuverse 18 imfundiso ezingamanga ezifana nokuthi ukuvuka kwabafileyo sekwadlulile. Ububi izono zobusha verse 22. Kuverse 23 mawuqhubeka namavesi uthi impikiswano ezingadingekile ezizala ukuxabana. Uma umuntu ezihlanza kukona konke lokho kungcola akhuluma ngakho uPaul ukuthi simele ukuyihlanza kukona bangcwele. So nendlela engahambisani neqiniso likaNkulunkulu yiba isitsha esihlanzekile esifuna ukusebenzela uNkulunkulu ngendlela ezomthokozisa uNkulunkulu. Haleluya. Okunye ukhuluma ngokuthi uyakuba isitsha esingcwelisiweyo. So indaba yokungcweliswa ngithema ngibheka ngayi-understanda ngeindlela ezintathu. Okokuqala ukuthi umuntu ungcweliswa uma esuke amukela uNkulunkulu empilweni yakhe. Okwesibili ungcweliswa ngokuqhubekayo uma esaphila emhlabeni. Okwesithathu ungcweliswa uma esephelelisiwe esebuyile uNkulunkulu noma esishona eshiye emhlabeni. So le ndlela uNkulunkulu okokuqala nje le indlela kaNkulunkulu yokusingcwelisa uma sisindiswa ahlukanisele yena ngesithathu sokuphenduka nokukholwa kuKristu. Umuntu bangcwele phambi kwaNkulunkulu ngenxa yomsebenzi kaJesu esiphambano. KwabaseKorinte bokuqala nje uverse 6 uthi chapter 6 verse 11 uthi abanye benu babe njalo kodwa senahlanzwa nangcoliswa nalungisiswa ngegama leNkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Umuntu onakela uma engenayo uKristu, abanye bethu babe njalo usho njalo. Abanye benu babe njalo bephila inkanukweni, bephila ebugebengwini, begcwele inkohlakalo kodwa senahlanzwa nangcoliswa. Haleluya. Ngicabanga ukuthi lo mngcwele engifisa abantu abangasindisiwe bengene kubona ngoba awukwazi kube ngisemngcweleni obuqhubekayo ungakaze ungcweliswe ekukhishweni ingqondo yakho iguqulwe ibe yintsha. Haleluya. Ungakazi ukhishwe ezonweni. So kwesibili umngcwele obuqhubekayo. Le inqubo yokuthi kumele uphenduke insuku zonke. Haleluya. Futhi uyinikela uNkulunkulu ngokungcwele evumela umoya ongcwele ukuthi umuntu uvumela umoya ongcwele ukuthi umqondise insuku zonke afuna ukuphila impilo ezojabulisa uNkulunkulu. Haleluya. Ngithema ngibheka bangcwele emavesini ngathola incwadi yabaseKorinte besibili chapter 7 verse 1 uthi masizihlambulule kukho konke ukungcola kwenyama nomoya siphelelisela ubungcwele ngokumesaba uNkulunkulu. Haleluya. So kuyinto ekumele siqhubeke siyenze njalo njalo leyo kufuna umngcwele uma sisaphila la emhlabeni. Haleluya. So uzathi uJesu othanda ukuze emva kwami makazidela athathe isiphambano sakhe usuku nosuku angilandele. Kubiza ukuthi uyidele wena ufuna ukulandela uNkulunkulu usuku nosuku. Ilobo mngcwele engicabanga usonke ngimele ngabe siyabulwela njengoba sisaphila nje bangcwele. Mase kuba khona umngcweliswa kwesithathu engengene nje kakhulu kukona ngoba
into ezayo esisayilindele. Hallelujah. So uba isitsha sihloniphekile ngalokho so mawuyingcwelisa futhi uma uyingcwelisa futhi ungavumeli ukuhlanganyela nezinto ezingalungile, leyo kuyingcwelisa bangcwele ngicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu. Uma umuntu eba usizo kona kusho ukuthini lokho? Ngoba phela uthe kumele kube isitsha futhi esiwusizo kumninini, angithi uba isitsha esiwusizo esihloniphekile uma ungenayo inhlanganyelo nezinto ezingcolile. Hallelujah. Umuntu ohlanzekile akameli uNkulunkulu ngendlela ehlazisayo. Umeli inkosi ngokufanele ayiveze kahle ebantwini ngoba akaxubene nezinkulumo ezingcolile imfundiso eziphambene. Okunye futhi uba usizo noma inini la kudingeka khona umsebenzi omuhle endini kaNkulunkulu. Njengoba nawe isitsha nje ungeke usisebenzise ukuphakela isivakashi sakho isitsha esingcolile, ngeke usebenzise isitsha esingcolile. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu udinga ukuthi uyihlanze ukuze akusebenzisele abantu endlini yakhe enkulu. Hallelujah. Futhi noma umuntu onesasemhlabeni akabi nesono esimvimba ukuthi aqhubeke enze umsebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba sonke njengoba siphila siyona iqiniso lelo, kodwa awuhlale ezonweni ngoba mawuhlele ezonweni ugcina ungasakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. So kuhle ukuthi noma wona uvuka uyithathe ngoba kuwumsebenzi wakho usube isitsha kumele sisebenzele uNkulunkulu. Hallelujah. Enye indlela futhi ukuthi ube indlela elula yokufinyelela kwabanye abazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu usebenzisa thina ukufundisa izwi lakhe, ukukhuthazana, ukugqugquzelana. Ngakho ukuze ube isitsha esisebenzisekayo udinga ukuyihlanza. Ngakho uNkulunkulu akakwazi ukukusebenzisa ekusizeni abanye abazalwane uma usanaleyo ndlela yokuphila. Hallelujah. So uma umuntu ehlamule into ezingcolile uyatholakala usizo ezintweni ikaNkulunkulu asetshenziswe ekwenzeni imisebenzi emihle. Hallelujah. So sengizokhuluma ngepoint lami lesithathu ukuthi balekela isono ulandele uKristu. Amen. Mawufunda nje lapha kuverse 22 uthi balekela izinkanuko zokusha. Usho njalo umbhalo lokhu kusho ukuthi angimele isono sibe seduze nawe, kufanele usibalekele njengento eyingozi yakho empilweni, ibalekele njengento eyingozi empilweni yakho yakomoya. Hallelujah. Akuthiwa ungagcini ngokusenza kodwa kuthiwa sibalekele. Hallelujah. Lithi iBhayibheli akekho beka amalahle esifubeni sakhe ijazi lingasha. Hallelujah. So ngeke uhlale eduze kwesono kodwa ulindele ukuthi ngeke sifinyelele empilweni yakho. So siyadinga abangcwele ukuthi sisibalekele isono. Hallelujah. So kodwa uPaul futhi usikhumbuza ukuthi singenzi izono ngoba abafanele ukusebenzela inkosi abaphili nokufa okuyisono. Hallelujah. So kunomehluko wokona uvuka uyithathe nomuntu ophila esonweni. Hallelujah. Nomuntu ophila nesono. So leyo nto bangcwele ibalekile ukuthi understand because iyasenza ukuthi sigcine singakwazi ukusebenzela uNkulunkulu ngendlela. So uNkulunkulu mayefuna simsebenzele ufuna singaphili nesono. Hallelujah. Ufuna ukuthi abe yedwa empilweni zethu angasibangi nalutho. So kumele ke bangcwele siqhelelanise nesono sisibalekele. Ukuphila nje okungcwele ukugwema okubi kuba isitsha esihloniphekile. Usho njalo verse 22 uthi verse 21 kuqala nje ngokuthi uyihlambulule ushiye isono, awugcini futhi ngokungasenzi kodwa ukudinga usibalekele. Mawubaleka ke bangcwele awubaleki ushone nomnguphi kodwa ubaleka ulandele uKristu. Hallelujah.
So kuneyindlela zokulandela uKristu. Mawulandela uKristu umlandela ngani? Ulandela ukulunga. Haleluya. Uyakufisa ukulunga kuba into ekuhluphayo ukufuna ukulunga. Umlandela ngokukholwa, ukukholwani? Ukukholwa izwi lakhe mase uyalenza bangcwele. Haleluya. Kuba uthando. Umlandela ngokufuna ukukhula ekubeni nothando. Haleluya. Uthi uPaul noma ungaba nesiphiwo seyilimi noma esokuprofesa kodwa uma ungenalo uthando uyafana nensimbi encencethayo. Haleluya. Usibangela umsindo ngoba unalo uthando. Haleluya. So uNkulunkulu uyafuna sibe abazalwane abanothando uma silandela uNkulunkulu. Silangazelela ukuthula nje bangcwele. Haleluya. Singaba abantu abadala izingxabane ebandleni kodwa sifuna ukuthula kaNkulunkulu ebandleni lakhe. Haleluya. Lokho kuyinkomba yokuthi siyafuna ukulandela uNkulunkulu. So ukulandela uNkulunkulu kusho ukuthi umfunisisa ngokuphelele. Lokho akuwona umsebenzi owenziwa umuntu ngayedwa. Haleluya. Njoba siwumzimba sihamba ndawonye. Ingakho lapha ku verse 22 ngasekugcineni uthi konke lokho mawufuna uthando ufuna ukukholwa nakho konke ukwenza nalabo abakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlanzekile. Haleluya. Ngaleyo ndlela le ndlela yokukholwa kulula ukuthi uyihambe wedwa, udinga abantu ozohambisana nabo ukuze uhambe ngendlela efanele. Haleluya. Ngoba kulula nokuduka uma uhamba wedwa, so uyabadinga abanye abantu eceleni kwakho. So uma umuntu ebalekela isono ke ephike efuna uKristu, ngithanda ukusebenzisa leli gama lokuthi uyaphikelela. Haleluya. Noma kuthiwa izinto ziyafika izomvimba kodwa akayinaki, uyaphikelela. Haleluya. Akagcini ngokubaleka kodwa noma sifika isimo simlandele endleleni uyasigudluza ngoba uyazi la abheke khona yena. Haleluya. So ngiyafisa ukuyichaza kancane nje leyo kuphikelela ukuthi kuyinto esho ukuthini. Kuyinto ekhombisa ukuthi lento oyilandelayo uyayilandela futhi ubheke kuyona. Haleluya. Noma ifika ezinye izinto eceleni awugcini nje ngokuyithanda lento oyilandelayo, uyayifisa futhi uyayilandela, uyilwela ngamandla bazalwane. Haleluya. Ngakho mangisho njalo angisho ukuthi ngeke ifike izinto ezosingcolisa endleleni kodwa asilwe ngamandla ekuthenini sifuna ukulwela ukulandela uNkulunkulu. Ungavumi ukuba isitsha sobumba kodwa lwela ukuba isitsha segolide noma kunzima ilwani bangcwele ukuze uNkulunkulu athokoze ngendlela esiphila ngayo. Kubeka eceleni konke kubeka eceleni ulandele uKristu ngenhliziyo yakho yonke ngoba abenza njalo yibo abanelungelo lokuba isitsha esihloniphekile, izitsha zegolide nezesiliva, abantu abathokozisa uKristu ngendlela abaphila ngayo. Amen. Ngiyacela sikhuleke.